Dr. Mzweni mina ke nguphasoningi ubishop umphathi webandla ume lapho indabuko so sikhuluma naye namhlanje na Dr. kunjani siyaphila ukukhuluma nje siyaphila siyazi ukuthi uphinde ube umholi webandla so sifuna ukubheka la ukuthi ebandleni usebenza kanjani yabona ngoba mhlawumbe ngeze kunabantu abangafisa ukuze esontweni njalo kahle ake ngithi ebandleni esikhonza kulo sikhonza uNkulunkulu sonke la esimkhonzayo la kulomhlaba uyafana kahlukanga nje indawo nabanye kodwa uNkulunkulu uyasipha amandla ngoba ukuthi sibe ndibe ndawonye and sibonisane ngokuthi into engenza ukuthi isonto lethu libe namandla lazeke sesadecide ke bakithi ukuthi uNkulunkulu njengoba siphe nalo isikhasenyana ukuthi sibe ndawonye ukuthi la impukana isengizishaye kakhulu futhi ayicima into ukuthi ngasishaya impapa kakhulu kanje impukana ayicima baba icipha icala phansi so mina ke nguphasoningi sihlela nodokotela umbishop umphathi webandla uMzweni igama siyabingelela kakhulu dokotela siyabingelela ngamkhuluni njalo no siyaphila kakhulu njengoba ngumphathi webandla abanye bayakwazi njengomphathi webandla abanye bayakwazi njengomelaphi asibheke nje indaba lwebandla ibandla mhlawumbe khona abantu abangafisa ukuvakashela ebandleni mhlawumbe nisebenza kanjani ibandla lakho liyisima kanjani ibandla lini izayoni isindisiwe liyisima kanjani nalokhisenzana sinebandla kodwa lisethembisa sinawo ama branches wazini nakwezinye indawo ke ibandla lethu amazayoni igama iRJC ngesilungu lebakithi bathi it's a restoration manje lana sinezinto esizenza ngoba siyakhuleka kakhulu sinkonzo kamoya sijule kakhulu emoyeni futhi kuhle abantu mabane bafike bazokhonza nathi baphiliswa uNkulunkulu ngoba silandela uNkulunkulu inkambe esihamba ngayo sina esikwenzayo konke sicela kuNkulunkulu uNkulunkulu ke wasivezela okuhle ukuthi sibe nezinto zabazalwane abakhona ebandleni abafikayo ukuthi bazisebenzise emakhaya so sinotswayi esinalo enkonzeni elifika okufanele ukuthi ngabe ulisebenzise mawufika ebandleni masonathi elokuvimba imimoya emibi ekhaya uyalithenga lotswayi uthele jardini abantwana bageze ngalo cisha abaningi abalisebenzisayo lotswayi babuye bathi kunomehluko sibonga kakhulu ngalo uNkulunkulu ukuthi lokho asibonisa khona kuyenzeka futhi kukwenza ukuthi sibe nokholo kaNkulunkulu ukuya phambili haleluya siphinde futhi sibeke namafutha esinawo enkonzweni abanye bayakhona ukuthi bawagcubise abanye bayasho ukuthi naye abaphilisa abanye baya benza izinto eziningi nje nabo ezahlukahlukile ngesilungu bathi it's anointing oil amafutha alokhoza so lamafutha nawe saboniswa wona ukuthi ufuna ukuthi umuntu nomuntu awasebenzise ukuze imimoya ingamnamatheli noma hamba ngaphandle anganamathela noma nayini kuba izinto ezenkonzo ezisebenziswayo nakhona kuyatholakala esontweni uma sofikile esontweni kulapha lofika khona bese khona uyawathola nama prize ukuthi malini sisontela eWelamlambo Primary School eThembisa inkonzo yethu RJC ingena ngo11 ekseni iphuma ngo2 amazayoni uma wazi amazayoni ke amazayoni zayo la ufaka ugreen isembatho esigreen so sinkonzo nje ethando esaba uNkulunkulu and ehloniphayo futhi uNkulunkulu uma ngabe uthanda ukuba nathi uzasifonela kule number uma ngabe futhi uthanda ukuthi uzokhonza nathi la khonza usifonela kule number uma ufisa futhi nawe ukuthi uzobeka izandla kule nkonzo sibuyo thana khona uzafonela indawo siyatholakala nje noma nini noma ngasiphi isikhathi kodwa ngeSunday nje kuphela so amanzi abantu abafunga emanzini njengoba njengezawuni ziyathanda amanzi akunina ibandla lelo liyawa hamba kakhulu amazwi babanye basothi mina nje imimo yami ifuna ukuyiswa nje emanzini manje ngishoda nje ibandla ngiyise emanzini niyaye emanzini siyaya kodwa akusimanhleko siye emanzini sibake nelanga lokuthi kufanele ukuthi siye emanzini akusimvamisi ukuthi sizathi every weekend siye emanzini
siba nelanga kuthiwa kule weekend lena i-weekend yokuthi sihambe sihlane sisuke ehlane semanzini sibuye emanzini ubuye esontweni ngesikhathi uthola ukuthi isikhathi siba side ehlane nasemanzini ukuthi vele usuku lethu lisicedela khona le isande vela isekho. That's why sithi abantu abafuna ukuza kithi they must call basifonele bazowazi ukuthi basithole ngoba nesisikhathi uzothi uyafona kanti sesiphumile. Kunjalo mphathi. No ngizwele membukeli wethu ukuthi la ebandla khona ke welamlambo sethembisa khona kona futhi kuseduza kakhulu ngabe usuke ePitoli usuke eSoweto usuka eJimmiston usuka cishe indawo eningi ngoba noma uthi useForce lo lafika futhi noma uthi useAlexander still imali yakho nje ila ku 20 something rand yonke le ndawo 20 something rand cishe ngathi kusedingana masuke eSoweto qhela kancane ke masuke eSoweto uza ngapho nje nakhona ungasuka ngoba ngiyabona umusuka ngapha ngako bara ila ku 20 something rand almost 30 rand nakhona futhi cheap angeke sazi ke khehla lapho ngoba hayi thina ne taxi kade sathina sathi ukuthi ngitshela kanjani manje hayi enza ama price taxi khehla cha angazi kodwa ngathi ngaba ulapho ngiyazi mina ngeke ngigibele kufanele ukusuka la masuke eJimmiston vele eSoweto emini thembisa u26 rand ukusuka Alex nakhona futhi la ku 20 something rand almost 30 noma 28 lapho so kuseduze indawo eseduze zonke lezi so ungakwazi usuku ufike ke lapha uzokhuleka nje nebandla ngoba kwesisikhathi akudingi ukuthi uze esontweni ngoba ufuna ukukhulekiswa kuyafuneka uze esontweni ngoba uzodumisa uNkulunkulu nabanye abantu ufunde ekubona babone bamdumisa kanjani uNkulunkulu lezi zinto ziba yibalance usuyithola nje ibonus siyabonga kakhulu blessed. Sizoba no Good Friday besingathanda kakhulu futhi ukuthi nakhona nisifonele nisupporte ngelanga lika Good Friday sizoba no Good Friday njengoba sizocela ukuthi nize nizosupporta nidle nathi Good Friday singabonga kakhulu every year siyathanda ukuthi naba nabantu abasha beze bazosupporta siyabe sidle isidlo sesonke siyabonga kakhulu. Amen. Kuleba oyo Jesu siwe nipasi namatulu kuleba oyo Baba siwe nipasi namatulu kuleba oyo Jesu siwe nipasi namatulu